Hadien ke jingbyrngem jong ka North East Petroleum Mazdoor Union ban sangeh pynpoi petrol shaka Jylla da kaba arjing thoru sya Menteri Sorkar katanat Food and Civil Supplies halor ka jingkano bapendik ki pulit ka Jylla Ïakynduh nya ka Sorkar Jylla menta kasngi kalalum da ka jingyalang ha Circuit House Nongpoh banyak ren naka benta ban Pynthikna Baka Jylla ka Kyrduh umphniang haka Jylla bat kamtam banyak ren halor ka jingbyrngem sangeh pynpoi umphniang shaka Jylla. Iaka ka jingalang, lakli du Pravin Bakshi, Commissioner and Secretary katanat Food and Civil Supplies ka Sorkar Jylla, haka jing dan lang uba MB Tongper, Additional Deputy Commissioner ka Ri-Bhoi, K Prasad SP ka East Khasi Hills, B Dengyan, Additional Superintendent of Police, Ramen Das General Secretary ka North East Petroleum Mazdoor Union, ba Kennedy C Khyriem President ka Petroleum Dealers Association of Meghalaya, ba RL Bla, President ka Meghalaya Indane Distributor Association, ki officer na kitanat Food and Civil Supplies, ringkat ki try Petrol Pump. Kumban syupin kan mauhang ni, ba ki pulit ka crime branch, kila hiar Ri-Bhoi haka arpu sauterik menta ubnay, ban khenra na pangi ki jaka basuba kayitu ika umphniang, ha ki jaka baper, haka thany arpu armer, bat kemru kumba khat samut ki briw, basuba don kti haka teka kam, balapan longru ika NEPMU, ban kenno baki pulit kila le palat put ikinongnya kalikit umphniang, wat ki barang yang bamja haki daba, bat ru ban ujor sendan shaka Sorkar. Nila ay ka press statement menen Henry wala kataru kana katab ha wana kalyang jungir kalong great concern kani bro kami hadien ka jingkendang jong ki pulit ya ki katu kat neteli ki jaka ya detu ya thi ya tu umphniang ki bodon ha ka national highway 6 ka sedang na do jorobat ter te pilai ka press release baki polis kila pha ke new location kila ada kendang ada sis ki kali kila kami ki beriu kila sis ya ki stolen property ki badai ka petrol diesel kerosene bat ki tiar ba pendan kam kumno bantu ke tu nang takum ter ni na kalyang jungi ka association ke jungi ngimdon ni ai persya ino ngilong persya ya ki tu ki betu kamar junga ka ngalathit Napoi si tang lenti don betul, ngadon ka hok ban komplit. Tingi let sakaan, ai bakaan kan shim action. Kumang lep kren ka petroleum products, kamtong petrol diesel, kadi ka bagi khot kan highly flammable, explosive substance. Na man subu kum tu sini satai. Nong kum kaan kam sya. Katu kalalong illegal lupa. Sa ki jing itu kani katai. Tingim doni ai persya ki driver ki balong innocent, ngim doni ai persya ka Mazdoor union, ngim doni ai persya ino. Kabangi persya kadai ya ki betu, tang ya ki batu, ya ki criminals. Dai ban pensi tom kat kum ka ai ka an kan ya. Ti hadien nang tu belale ka lapen mi ke press release nang tu tanah kaliang Mazdoor union ngi tu city ki ong bakadon ka jingle bor high handedness kan prank ki ong atrocities ka jingle keput lene tersyur jong kai police tengi lai kan mentah ni ladakum kata kadon na kaliang jungi ka association ru ngi condemn ye kata but I can let ka nobody is above the law ten prank ong mdon bol holo jong ka I can let ka ti hadien ngi lai kren bah lai suk mentalai bek te katu kat ni na kaliang jong ka Mazdoor union ki ong ba ki don ki bangi hap nya penbek hendiat akabele bat ngi ki try bat ki oil companies kum ka tulop ya ki nong tray jungi nang ta ka bangi Jylla ke insurance nomor banyak kali kit umphniang golong high risk maka tu kadai mo ipi explosive products highly flammable products kalong high risk teng kadu istelenti ka kali ki hapan sina simit baka tu kali kadumiang henti baka di ban poi ba jika pom kum ter te kidon ki incentive ki bana kalyang jongiru ngila ong yaki ya kan ingin session na kalyang jongi ki try Petrol Pump rangkat kini ka union bat ki transporter ki driver ngin session bat ki ai ka bangila banle na kalyang jongi ngi 100% cooperation ngim jan ngi ngidai bendon ke jing trilang tinggal penbek mentah kena kalyang ka Mazdoor union kilo ong ba ko mentah ka sengi hi berkhot kin lapoi goti kin call ka meeting ba kin call off no ya kan ka strike bahkan dum don show te kompniang kan poi hi saki jaka jungi kum jo ro ya ka gas te na kalyang jungi ka association ngi sutanat ya kan ka meeting bla penlong ngai khuble ya ka department ya ka government Meghalaya ko Jylla Kam Commissioner Secretary yo DC Nongpoh SP Nongpoh police bat borok ki stakeholder bulan mentang sengi bahkan ni ka Ïakynduh jungi kalong saiso tanggawi ka message ka bangin ai sikipat ba kalong ngilai ke jingken tho ke social media ke bangim sutenat
tang si badon ka strike badon kini katai ya kan tho away ka bom sutana te kalong ka suka banong tang away sobha wat jingtip batikna bat sakran kalong bit bangin siya pata sa benang sa kandok klemetip yak jisha nomor ka jingle ran kawan yak ki hadian bat sa ka baar ndai man khuslai than ban long panic ya kani ong makan don ka strike ni don komno ban take care namar yangi ke sorkar yangi ke company ke labo yangi namar ke petrol diesel umphniang serak kini ke ke essential commodities ke bangi haban pynpoi support ba kom pynpoi yu kha udai wata ujhor komditer te ke sorkar kan kala sim khia ngi sim khia ba company ke sim khia ngin pynpoi laradon kam buat ke police escort ngi ong menen ternyata kadang ngapil biang ipat ba kombolong menen Petrol Pump la jam lot ke sorok la jam lot baro e the umphniang la kombom yu su te sobha ko pat ba wat choi ka jing shisha nang ta nai long panik khan nomor kani ka kalong biet teng teng nang kaleng jonga tang ta khule subot. Well, in our state, do not go for panic buying. First of all, there is no shortage. Enough stock is there, so there is no need for any panic. Number two is that we are working to find a solution. Number three, over the last 2 days, more than what is the normal quota of POL has already reached our state, both in Garo Hills and Khasi Hills. So there is no ground, there is no reason for anybody to be in a state of panic. So we ask all the people of our state also to just wait. By the end of the day, we'll be able to solve the problem. बहुत सुंदर एनवायरनमेंट में मीटिंग हुआ, थैंक्स टू द सप्लाई डिपार्टमेंट, स्पेशली मिस्टर प्रवीण बख्शी, इनका इनिशिएटिव में ये मीटिंग हुआ। आज स्ट्राइक हम लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, यस बिकॉज दिस लेटर वाज सेंट टू द सप्लाई डिपार्टमेंट, बट हाउ इट इज़ लीक्ड आई डोंट नो। सो हम लोग अभी जा रहा है माइन्यूट्स लेके हमारा हेडक्वार्टर में गुवाहाटी, उधर जाके सबसे बात करके पॉजिटिव मैसेज आप लोग का पास आने वाला है, हम बोल के जा रहे हैं। और पैनिक करने का ज़रूरत नहीं, आप लोग का माने माल खाली करने का अंडरग्राउंड में जगह नहीं है, इतना माल हम लोग लोड करा के रखा था, क्योंकि 2 दिन आगे हम चिट्ठी दिया था ऑल द डीलर्स, इधर डीलर्स से हम लोग पर्सनली फ़ोन करके बोला था आप माल डबल स्टॉक कर लीजिए। इन द मीन टाइम हमारा बख्शी साहब का मैसेज हमको मिल गया, तो इनका मैसेज मिलना मतलब ये लेके 4 टाइम्स मीटिंग हुआ हम लोगों का, ये इशू नहीं है, वेराइटीज इशू लेके और इशू सक्सेस हुआ था, इसीलिए ये इशू नहीं है आज का, और ये ऑटोमेटिकली चलेगा। गैस भी अवेलेबल है, 16 LPG गैस ट्रक आर कमिंग विद इन 10 मिनट्स टू योर शिलोंग। अभी सुबह रेडी करके आया हम, क्योंकि यूनियन का बारे में जानता है, यूनियन मीन्स यूनिटी। जब ये लोग सुना हम लोग टेल चला जा रहा है स्ट्राइक में, गैस वाला बैठ गया उधर, ये भी हम लोग का मेंबर है, तो समझा के हम लोग सब करके आया। थैंक यू वेरी मच, आप लोग ये मैसेज दीजिए, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं आप लोग का स्टेट में सर्विस देने के लिए। हम लोग ये आशा रखेगा आप लोग से गुड बिहेवियर, गुड कोऑपरेशन, और हम लोग भी जितना तक सके फुल सर्विस देने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच।